Hello everyone! Welcome back sa atong Lambo Bisaya. Og another na po nato nga i-welcome ang atong mga bag-o na subscriber ug bag-o nga mga viewer ani nga YouTube channel. Oh my God! Wow! So for today's video, mao ni ang atong vlog number 3. Ang atong hisgutan ay before nga atong isulti nako sa inyo ang atong hisgutan, ako usang i-greet ang tanan nga maestra sa among lugar. Di ko magsulti kung ahadapit, pero ang mga supportive nga maestra sa ako ang una dayon ni subscribe pag ingon nako sa ilaha. Og special mention sa, of course, sa akong nanay, sa akong ate ug akong mga igagaw. Pero ang special mention pod nako nga dili pa may ngunani ka close pero grabe ka supportive is si Sir Resultan from Barobo, Surigao del Sur. Sir, thank you so much kay si Sir Manggod is grabe na siya ka supportive. Chat ko sa iya hagay hinaingon ko, sir, please ko paki-subscribe sa akong YouTube channel. Ug ka bamum. Ug kabalo ba mo nga ang iyang giingon is, Okay, maayo kaayo hearty. Ako po ning i-chat sa akong group chat. Sa among group chat. meaning i-advertise ko niya free ha. Wala ko nag-ingon. Ang ako lang gihangyo sa iya is siya lang mismo mag-subscribe. Pero si Sir grabe ka supportive. Iya gyud gay. Ingon pa niya iyahang ingon pod sa iyang mga kauban. So thank you kaayo si Resultan. Karon nga vlog is para sa mga maestra, kung gahapon para sa mga negosyante ug diatong niagi para sa mga tatanan. Karon na pod para sa mga istra. Mga maestra. Di ba? So let's go. So ang title sa atong paghisgutan karon is sign nga epektibo ka nga teacher. Sign ka nga epektibo ka nga maestra. By the way, disclaimer gihapon dili ko maestra. Pero daghan koy friends nga maestra ug duol na sa akong heart. Ug maestra po lang akong nanay, ang akong ate ug akong mga igagaw. Dili na ako sila mention kay murag daghan gid sila, no? So mao na nga kini nga topic is natudlo ni sa akong nanay sa ako. Dili ko yung nana ka bright, pero katong iya kong giingnan ani murag kaisa naman siguro sa akong life. Wala na ko to na understand, no? Wala na ko to na sabtan. Labay lang to sa akong huna-huna. Pero karon ra nako siya na, hala, dumdumon ko tong istorya nanay. So di ba? So ako gid siyang gipangutana. So for today's video, para ni sa inyo mga teachers, let's go. Una, ang epektibo nga maestra, walay ginapaboran. Atong kuan ko unsay pasabot, no? Kabalo ko nga nakasabot na mo, pero sa giingon sa akong nanay, ingon siya nga wala daw paboran ang usa ka epektibo nga maestra. Magwapa man na, magwapo, walay pangit, no? Walay kung kinsa tong nakasala, mao toy i-correct. Walay kanang special gyud ba? Pantay-pantay para sa iyaha. Walay dato, walay pobre, tanan imong angay nga tudluan. Tanan imong angay nga tabangan nga makabalo para sa ilang mga kaugmaon. Ingon anang epektibo nga maestra. Di ba? Ako pagaling na hinumduman na maestra na ako ang akong nanay. Wala ko na honor. O di ba? Wala ko na honor. Kaya nga wala mo na giingon nga walay pabor-pabor nga maestra. Ang maestra nga epektibo, dili magpabor-pabor, dili tungod kay anak niya ni. Always. Di ba? Dili ngon anak. Actually dili magud pug ko bright, no. Dili magud pug ko bright. Mao gid siguro wala ko gi-honor ni nanay. Wala ko mabuhat. Pero at least si nanay kabalo siya gid nga dili dai ko bright mo nang ako niya gi-honor. Wala gid siya dibuhat og kanang
unfair nga binuhatan nga iya kong i-honor kay anak ko niya. So apil na siya sa mga ilhanan nga epektibo ka nga maestra. Diba? Wala kay ginapaboran tanan, pantay-pantay sa imuha ang imong estudyante. Kung i-love nimo ang isa, i-love nimo ang tanan. Kung kasab-an nimo ang isa, kasab-an nimo ang tanan. Kung kinsa man gaytong nakasala, no? Kinahanglan kanang tanan nga imong estudyante, imo nang giila nga pare-pareho sila. Number 2. Naay maayo nga batasan. Ang epektibo nga maestra, naay maayo nga pamatasan. Sa unsa nga paagi nga naay maayo nga pamatasan nga grabe ka badlungon sa mga estudyante, imo paghang maipakita ang maayo nga pamatasan? Dili man lang gud diha nagbase. Ang basihan kung naa kay maayo nga pamatasan despite sa imuhang kakapoy, sa kabadlungon sa imuhang mga estudyante, kini daw ang naay pamatasan, naibuutan na maayo nga pamatasan nga maestra. Iyang ma-appreciate ang mga buhaton sa iyang estudyante nga maayo. Kabantay mo anang pag mo nga mga bata, good morning ma'am, o di ba? Halos mubaw na hantod sa yuta. O di ba? Ang maestra nga na maayong pamatasan, no? Epektibo nga maestra. Good morning. O di ba? Kay naay uban maestra. Good morning ma'am, dili na mapansin, di ba? Di na nila mapansin tungod siguro sa kadaghan sa ilang gihuna-huna. Pero kana epektibo gid nga maestra is makita niya, ma-appreciate niya. Makita niya ang iyahang ka ng mga estudyante na nilhig o naigibuhat nga maayo sa eskwelahan. Iyahan ang i-appreciate. Iyan ang ingnon nga, uy, kabuutan man ani nga bata ni nanilhig. O, di ba? Tapos, dili siya magpakaulaw sa estudyante. Labi na kung usahay bitaw, kasagaran manggod nga senaryo is kanang pagmangutana ang maestra moingon, what is blah blah blah. Unya na estudyante mo tubag. Tapos dili kaayo niya masakto iyang tubag kanang murag kanang medyo layo ra sa topic ba, di ba? So ang maayo daw nga maestra, dili siya moingon nga hilom diha sayop ka. Dili siya moingon ana. Ang maayo nga maestra daw moingon og wow, very good. Another. Oh, di ba? Moingon siya. Taysa. Karon ba ko naka-realize? Bantog ra dai sa una kada pangutanon ko tas moingon ko. Wan ako pirmi. Pagtawag sa ako, bla bla bla. Di ba bula-bula akong baba kay ako gidayon mo tubag. Moingon dayon ang akong maestra. Wow. Very good. Unsa pa kinsa paylain? O unsa paylain ninyo ikadugang? Wrong da ito. Naglagot ko karon pa ko naka-realize. So wrong ko. Wrong ko sa una. Gets. Pero thank you kaayo ato nga mga maestra, no? Kaya wala ko nila gipakaulawan ato na time. Kay di ay, tinuod, maayo nga maestra, kapag makita nilang, oy, medyo sayop to ang dili sila mingon, hilom diha sayop ka. Ayaw pag-answer na sayop ka. Dili nila naingon. Ang ilang ingon, no, instead of ilang pakaulawan, ilang ingon nga, wow, very good. I-appreciate kaya po nila. I-appreciate nila kay gatry, di ba? Kanang ang iyang confidence, iyang build ba nga, mo answer ko bisag, mao ba to? Ang maestra is i-appreciate niya. Pero, mingon siya, another. Kinsa pa may lain. Unsa pa man. Mingon na ang maestra. Para lang, dili maulawan ang iyahang estudyante. Number 3, nga giingon ni nanay, nga ilhanan, kapag epektibo ka nga maestra. Ingon niya, pirming andam. Nga naman daw nga kinahanglan ka nga pirmi andam. Kay kuno. Oh no! Kinahanglan magud nimo nga kapag kaugma klase na, kinahanglan nimo na maitudlo og tarong sa imong mga estudyante. Kay kung dili daw nimo giandam, wala nimo gi-review ang imong itudlo sa ilaha, unsaon man nimo sa ilaha pagpasabot og ayo? Unsaon man nimo sa ilaha pagtubag? Gali labi na sa mga maestra gyud nga kanang medyo lisod gyud ang ilahang itudlo, ilaha pa nang paningkamutan nga makunik pa gyud sa laing butang. Kana bitawng dali ra ma-relate sa bata, dali ra ma-relate sa estudyante. Nga kanang hala pa mangita gyud sila og kanang unsa pa gyud ang kinahanglan nga ilahang
example kay para na lang gyud masabtan sa bata. Ingon ana daw ang epektibo nga maestra, pirmi siyang andam para matudluan og sakto ang iyang mga estudyante. Nga kung mangutana man sa iya ha, andam pud siya nga tanan pangutana iyan ang gipangandaman nga naay tubag. Para klaro gyud nga iyang tabangan ang estudyante nga paghuman pag uli sa balay, klaro sa iya nga epektibo ko nga maestra kay akong nahatag ang gikinahanglan sa akong estudyante. Wala na sayang ang adlaw sa pagsulod sa akong estudyante sa eskwelahan. Kay natudlo na ako og sakto kay nahimo kong andam sa akong pagtudlo sa ilaha karong adlaw. Ikaupat, ang epektibo daw pud nga maestra dapat po daw malipayon, ba? Malipayon. Kinahanglan daw kabalo mo pahiyom, kinahanglan kabalo mo katawa. Labaw sa tanan kabalo pud magpakatawa sa iyang mga estudyante, no? Kana bang kabalo ta nga dili pirmi sa atong kinabuhi, malipayon ta labi na ang mga maestra. Dili na sila dali malipay. Kita pa lang na sila sa ilang mga estudyante nga badlungon, mawad-an na sila kalipay. Pero abi ninyo, ang epektibo nga maestra ihang paningkamutan nga mahimo siyang malipayon para sa iyang mga estudyante ngano man. Kay kanang mga estudyante gusto niyang i-inspire. Gusto niya nga kanang mga estudyante na ay maayong kaugmaon. Sumao nang maningkamot siya nga mapakatawa niya para maganahan mo eskwela. Ma-motivate bitaw nga mo eskwela mo ingon nga, Ay, ganahan ko mo eskwela karon kay si ma'am ang akong maestra. Grabe, joker man jud kay ito si ma'am. Grabe man jud magpakatawa. Magsige na lang katawa, pero dili po na nang grabe na katawa ha, nga mura nagigitik. Dili mo na. Ang epektibo nga maestra, malipayon. Para malipayon ang sulod sa classroom, positive lang ang vibe sa iyang classroom. Para yung mga estudyante, mahatag niya itong energy ba? Katong happy energy, mahatag to niya sa mga estudyante. Ang estudyante, may pong malipayon. So yung nana, ang ikaupat, para sa epektibo nga maestra. Ikalima, nga giingon ni nanay sa ako, nga iyang gusto niya nga sa iya hapon iyang mataglay, charot Tagalog, mataglay, taglayin, tinataglay, charot. Kinahanglan na niya nga makuan kanang pagka-creative. Kay ingon si nanay, mas epektibo daw ginang creative ka. Ngano? Makuan daw na nimo ba kanang limbawa magtudlo ka. Diba? Kung magsige ra kag yaw-yaw din ha nga bla 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 mag-ana na lang imong estudyante. Di ba? Katulugon na. Labi nag-udto. Nako. Experience ko na. Mingon ra yun ko para di ko makatulog. Pero wag gyapon ko nakasabot. So ang uban maestra kapag ka napansin na nila kay creative man sila, ang ilang ginabuhat, nagapadula sila. Pero dula pod nga dili ng mga paon-paonan ha, dili pod na mga syatom ha. Dula nga maganahan ng estudyante nga di nila napansin ba nga maka-learn day sila ato nga dula. Example na lang ana no, example na ako is kanang message relay, di ba? Kanang imo silang hatagan og instruction tapos maglinya sila by team nya. Labi nagmingon na group 1, group 2, group 3 apaspas din ni mga kuan kay dula na gyud ni, dula na this. Ingon ana daw. So dapat creative ang maestra. Kay mahitabo man gud ana, gipadula nimo sila, example, message relay no. Padula nimo sila, lingaw kay sila, singot-singot sila. At the same time, ilang na practice ang ilang kanang pagka kuan ba kanang unsa strategy nga angay nilang buhaton. Nga na-practice nila nga maminaw gyud sa instruction. Kay pag maminaw sila sa instruction, maayo nila og pasa sa ilahang kauban. Di ba? So next time ana nila nga maabtik na nila nga mamati og instruction. Di ba? Naka-learn sila at the same time nagdula sila tungod sa pagka-creative sa maestra. Di ba? So kanang tanan ang 5 ka mga ilhanan pero napay daghang ilhanan ha. Kana lang 5 ang akong na-learn kay gibase ko ra na siya sa giingon ni nanay kay bisan og bunal-bunalan ko ni nanay no sa dili lang pagpangsaba sa iyang pagpamuna sa ako. Pero somehow naga-istorya gihapon na si nanay og mga ingon ana. So mao na kay maestra man siya, di ba, base sa iyang experience. So ako na lang pud gi-share sa inyo. At least na lang, di ba? At least karon nakaingon mga ching!
Ay, ngunana di ay. Para makaingon ka, kung maestra ka, makaingon ka, wow, naasa ako ang 5. So, well, effective. Epektibo nga maestra. O, di ba? Kung wala pun sa imuha, at least naman lang nakakatawa ka. O, di ba nga? Wala din na sa ako O, kinahanglan na nimo ng taglayon. O, di ba? Tagalog ulit. Kaya, di ba? So, thank you for watching this video and ayaw unta na mo pagkakanang kapoy sa pagbalik-balik ug tanaw sa akong naong, no? Kay ingon pa gani ko sa inyo sa niaging video, gusto ko makigtabi sa inyo kay tabian ko. Wait. Thank you og ayaw kalimti pag-subscribe and pakihit sa notification bell para ma-notify mo sa bagong mga updates. Paki-comment, like, and share. Please. Thank you very much. Ayaw kalimti. Akong pirming iingon sa inyo o pirming dumdumi nga Lambo Bisaya.